omukoro ogwo gwetabiremu abanyabutegetsi bakuru b'obusiramu ku rw'emiceka bitarimwe na bimwe bya burengera izooba hamwe na mukuru w'abasiramu omu Uganda Mufti Sheikh Shaban Ramadhan Mubajje obera ali omugenyi mukuru. Omukoro ogwo gubire guryo gwo kwijuka emyaka 1437 Nabi Muhammad yaisi. Mwenu omukinda ky'omukoro ogwo n'okusiima Mukama Ruhanga byatukolire ebyaturabizemu ni bingi kandi n'okusiima mu n'okwebaza ntwebaza Mukama Ruhanga abo byona byaturabizemu abo byona byatukizeho amagara garinzire amatungo garinzire kandi ntumwebaza abo kuturinda abembezi bitu. Aha mukoro nugwo gumwe abasiramu bashabiri hanga Uganda kureba ngo yagumari n'obusinge na mnongo mbwire bw'obururu okushaboku omwezi wa Mufti ni wakwebembi. Fena bali wano mulomanye n'ekyetaago ebyetaago byefodo natululemu fena okumalire ematika ya Arhamar Rahimin sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah. Yitukuza tukumanyeyo Mukama Ruhanga n'okwagondo wakukimanyi Waranga natugira Qur'an wa ma tajri nafsi madha taksibu gada konka habwekyo tusaba Mukama ebizo miso tukubimanya okweto ekintu netukuhandika emikono tugasindiza Mukama Ruhanga akatusha abuhanguzi ekyakashatu n'okusiima Mukama ebyaturabizemu. Mukuru w'abasiramu mu Uganda Mufti Sheikh Shaban Ramadhan Mubajje ashabira abasiramu kukwatanisa n'eddiini ezindi barogo mu kurwana abo kubeki enkigaruza nyuma entunguka. Ngatumuliranga abasiramu babalagana batnabizikiriza endala oyosina kuwa kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubanga walina kubeerawo okwagalana wakati waffe ng'abakkiriza mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walina kubeerawo enkolagana ennungi wakati waffe n'abenzikiriza endala tewali olutalo la ikraha fi ddin qad tabayyana rushdu min al-ghayy. Abokushangangutira mu bwire bw'obururu Mubajje ayongere ashaba abarukurira emiziti kureba ngo bazibira besimbireho kukorera mu za campaign. Abantu tutakola kino omuntu agamba nti setegese kiriza biva koronda omwana tuyali na program omusajja agamba nti asubali kushika kushirani obanga you are not a competitor. If you don't accept defeat, then you are not a competitor. Amakuru ndi obato kiriza mwangulwa katogenda ddala muki ye kuvuganya mwatoyinga kusaawe ogera kusamba mupiira. Abasiramu bahire sadaka nkomurengo gumwe gwokusiima Mukama Ruhanga abo kubarinda n'ebindi bingi. Amakuru aga gasha kwa Ivan Tusime abwa TV West agakinchira.